من العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم داني ووصفي آيات له ظهرات ظهور نار الكرام ليلا على علمين فالدور يزدده حسنا وهو منتظمين وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاولها ما للمديه إلى ما فيه من كرم الأذرك والسيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا فما قد كل معجزة من النبيين هيت جاءت ولم تدم محكمات فما تبكين من شبه لذي شكاك وما تبغين من حكم ما هو رباط قطوعين لا عاد من عربي هذا العهد إلي حملك يا السلمي غدا بلاغتها دعوى معارضها غدا الغيور يدا الجاني عن الحرم لها معان كما في البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام يا سلام سلام فما تعد اللهم صل عليه تحصى عجائبها اللهم صل وسلم عليه ولا تسام على الإكثار بالسعم كرت بها عينك ريحا فقلت له لقد ظفرت بعبد الله فاعتصمي إن تتلوها خفة من حر نار الأضاء أنفعت حر الأضاء من وردها شبمي كأنها لعيد يتلو
نجوبه من الأصاة وقد جاءوه كالأمم وكالسراج وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذق صلى الله الفحم عليه. قد تنكر العين ضاء الشمس من رمد وينكر الفهم طعم الماء بسقم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. يا خير من يمم العافون ساهته سعيا وفوق متون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي قدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شأوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنمين خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمين كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم صلى الله عليه فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم صلى الله عليه وجل من دار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله بشرى عليه لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العدا أنباء بإحساته كنبعة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل محترق حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي وادوا الفرار فكادوا يسقطون به أشلاء شالت مع الإكباء والرخم
إلى لحم العدا كارم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم بالكل منتدب لله محتسب يسدو بمستسل للكفر مصطلم حتى غدا ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منه بخير أبي وخير بال فلم تيتم ولم تئمي هم الجبال فسل عنهم صادمهم مدى رأى منهم في كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا وصول حدب لهم أدحى من الوهم المصدر بن عمرا بعدما ورد من العيدا كل مسرة من الإمام والكاتبين بسمر الخاتمة تركت أقلامهم أرف جسم الغير منعجم شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسما عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ظهور الخير نبت ربان من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقان فما تفرق بين الماء والبحم ومن تكن برسول الله نصرته إذ تلقاه الأسد في أجامها تجبي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم فحل أمته بهم بملته كالليث حل مع الأشباه في أجمي كم جدلت كلمات الله من جادل فيه وكم خاصم البرهان من خاصمين
على حبيبك خير خلق كلهم خدمته بالمده أستقيل به ذنوب أمر مضى في سئر والخدم صلى الله عليه إذ قال لأني أما تخشى أواكبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله أتت عليه غي سبا في حلتين وما حصلت إلا على آثام والندم صلى الله عليه فيا حسرة النفس في تجارتها لم تستري دين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه ومن يبيع آجلا منه بآجله يبي له غيب في بيعي وفي سلمي صلى الله عليه إن آتي ذنبا فما أهدي بمعتكز من النبي ولا حبل بمنصرم صلى الله فإن عليه لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى خلقي بذمم صلى الله إن لم يكن عليه في معادي آهدا بيدي فلو إلا فقل يا ذالة القدم صلى الله عليه حساه أن يهرم راجي مكارمه أو يجهر منه غير منحرم صلى الله عليه ومنذ ألزمت أفكاري مداهيه وجدته لخلاص خير ملتزم صلى الله ولم عليه يفوت الغنى منه يد تربات إن الحياة ينبت الأزهار في العجم صلى الله ولم أرد زهرة الدنيا التي اختطفت يزداد خير بما حسنا على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله اشفع لنا حبيبي أول الناس ampuni segala dosa kami Allah ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hulul lil hadith al amimi ولن يديك رسول الله جابك به إذا الكريم تجلى باسم ملتكب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في غفرانك الأمم لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقلب يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرمين والقم بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعون أحوال ينحذمين وأذن لصحب الصلاة منك دائمة على النبي بموت
وآل عثمان ذي الكرم والآل والصحب صوم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بدائما بيته في قلبة الحرم يا سلام. واسمه قسم من أعظم القسم وعليه بردة المختار قد ختمت يا الله. والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتى ستين مع مئتين فرس بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد مسجد معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد سبق ميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والسيم محمد رويات بالنور ديانته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله
روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صبغ رحمن من نعمه محمد صفوة الباري وهيرته محمد طاهر من سائر التحم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طاب في الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره هادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم أصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم على كل حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وإتراته وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه
واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي الفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة الزهراء البتول سيداتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعامين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع صحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البوصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين السامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معثوما وأن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسنينا لعالمينا وعاملينا ومخدمينا وحبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانتين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Baru saja alhamdulillah kita bacakan daripada pembacaan Dalailul Khairat dan Burdah Al-Madih
Pak insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi dan apa yang kita niatkan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak insyaallah mudah-mudahan dengan berkah bacaan tersebut Allah Subhanahu wa taala ngabulkan segala hajat-hajat kita, menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita, melancarkan segala urusan-urusan kita, dan yang terpenting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan daripada guru-guru kita, habaib-habaib kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, kesehatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dapat membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita mendengarkan daripada mau'izatul hasanah. Dan dalam hal ini Pak insyaallah akan dibawakan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, para asatidz yang hadir di tempat yang penuh barokah, di rumah salah satu wali min auliyaillah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab, seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berhasil di dalam kehidupan dunia ini mengikat diri beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lepas untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga salah satu orang yang mengamalkan dalail khairat, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau termasuk salah satu orang yang sukses di dalam mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kemuliaan. Beliau wafat di kota Mekah setelah beliau melaksanakan ibadah haji, setelah beliau berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat dan dimakamkan di kota Makkah. Keutamaan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita duduk di rumah beliau ini, kita mendapatkan juga ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan pujian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dunia dan akhirat ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Maka pada saat ini kita dimuliakan Allah, diizinkan Allah untuk ada nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu hal kemuliaan yang luar biasa. Allah izinkan kita. Allah izinkan kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mau tidak mau kaki akan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik orang mukmin maupun orang kafir, baik orang yang lahir setelah Nabi atau sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi panggilan-panggilan tersebut ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Kita pada saat ini bermanfaat ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi berapa banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut dengan salawatnya kita, dengan pujian kita. Kelak di hari kiamat kaki orang kafir nyebut nama Nabi, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak manfaat panggilan mereka. Tapi panggilan kita pada saat ini bermanfaat sampai hari kiamat kaki. Suara kita sudah dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita, nama wong tua kita dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka panggilan kita kelak di hari kiamat sudah dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sebab yang tercepat, yang terkuat untuk kita dapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita tidak manfaat kalau kita ada sesuatu hal yang menghalangi kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang beribadah di dunia, ibadah banyaklah dia ibadah. Di dekat magam, di Ka'bah, depan Ka'bah, ibadah solatnya tiap hari, tiap malam puasa. Tapi kalau ada kebencian dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena di situ tidak ada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mulutnya ngomong cinta kepada Nabi, tapi hatinya sebenarnya tidak cinta kepada Nabi. Karena hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai apapun yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cinta. Ini para salaf kita, saking cintanya dengan apa yang ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersiwak, mereka cintai siwak. Tak kalah mereka tinggal siwak. Karena cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun yang ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak galak ditinggalkan. Munsib Al-Habsyi, Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, ketika pada saat beliau masa tuanya, beliau sakit, beliau senantiasa sholat berjamaah di Masjid Riyadh. Walaupun sudah berumur, sakit, sulit berjalan, beliau tetap sholat berjamaah. Karena cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau ketika masuk masjid dipapa dua wong dari rumah ke masjid. Ketika beliau masuk masjid, sudah masuk dalam masjid dengan susahnya beliau masuk. Kemudian bila bertanya dengan wong yang mimpinnya, beliau ngomong, kaki ana tadi masuk kaki kanan atau kaki kiri? Maka wong yang mimpinnya tadi ya tidak tahu, tidak merhatikan kaki Habib, mengartikan kaki dewek masuk kaki kanan. Beliau nyatakan tidak tahu, kamu mundur lagi, keluar lagi, tahan. Untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melangkahkan kaki kanan masuk masjid. Mungkin kalau kita segar bugar sehat yang model ini, kalau sudah masuk mungkin kita tidak tahu, sudahlah besok belah, lain kali kalau masuk kaki kanan, insyaallah mungkin tadi itu kaki kanan sudah. Itu yang mungkin kita yang sehat, segar bugar, yang masih muda. Kenapa? Karena kecintaan kita dengan Nabi belum sekuat beliau. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebatas pada saat ingat ya ingat, tidak ingat ya sudah lewat. Itu yang harus kita koreksi, nilai cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu akan dibuktikan dengan praktek. Jangan sampai kita ngomong cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi prakteknya kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Cukuplah waktu kita ini kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah di bulan Rajab ini untuk kita bertobat kepada Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung, sukses orang yang di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kita nak jadi orang sukses yang model mana lagi? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wong yang sukses adalah wong yang banyak istighfarnya dalam catatan amal. Nabi memberikan kemudahan kepada kita. Kita nak sukses model mana lagi? Kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuba, beruntung, sukses
orang yang banyak di dalam catatan amal banyak istighfar. Nah mudah kita, tidak maya istighfar. Tinggal kita biasakan, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita baca, sering di bulan Rajab ini, pagi dan sore, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini yang sudah dimudahkan oleh para salaf, kita sudah habis sholat baca, inilah sungkan pula bacanya. Nah sukses model mana gitu, nah sukses nak pengen kita banyak duit kaya. Itu kata kita sukses, korun berarti sukses. Berarti kita ngatakan bahwa korun itu sukses. Kalau wong nyatakan bahwa hidup ini kalau kaya baru sukses, berarti secara tidak langsung kita ngomongkan bahwa korun itu sukses, banyak duit, banyak harta. Kalau seandainya nyatakan sukses itu menjadi pemimpin, menjadi raja, Fir'aun sukses baik. Nabi SAW nyatakan yang sukses yang banyak istighfar, mudah sudah. Ya level-level kita ini mestinya model itu, sukses cari yang model mana? Apa yang katakan Nabi, banyak istighfar sudah, karena dosa banyak gitu. Banyak lagi istighfar. Kalau sudah kita banyak istighfar, kalau Nabi ngomongkan beruntung, sukses, berarti kita senang dunia dan akhirat. Itu resep yang termudah, terutama di bulan Rajab, yang dimudahkan untuk kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih Nabi SAW berdoa dan mengingatkan kita di awal bulan Rajab, dan doa ini sering kita baca. Apa kita doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa batin Ramadan. Doa terus kita ngaminkan terus, ini doa tidak berhenti. Doa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Barokah itu bertambah baik, ziyadatul khair. Tapi kalau kita berdoa minta kepada Allah keberkatan, tapi kita tidak berusaha untuk bertambah baik, sholat masih inilah ala kadarnya baik, tidak nambah kualitas sholat kita. Sunnah-sunnah mungkin kita tinggalkan, sunnah juga. Tidak-tidaknya kalau tidak baca gitu banyak, paling tidak kualitasnya bagus sih. Yang tidak paham doa iftitah, pahami doa iftitah. Aduh jadi tambah kebayaan. Ini sama baik dari bulan Rajab lah bertambah lah, setengah bulan lewat sama baik. Dari awal minta barokah ya Allah barokah, sampai sekarang doa iftitah tidak ngerti, bahkan tidak hafal. Dari awal bulan Rajab berdoa ya Allah berkahlah di bulan Rajab, sampai sekarang doa kunut tidak hafal. Ngomong tidak jadi imam juga sudah. Memang doa kunut harusnya jadi imam dulu baru hafal doa kunut. Suratul Fatihah paham enggak gitu? Kualitasnya tidak-tidaknya nambah. Ketika kita berdoa minta barokah, terutama perhatian dalam sholat tuh, di bulan Rajab juga kan kita kena ada Isra Mi'raj Nabi SAW, pasti ingat dengan sholat. Terlebih lagi Nabi SAW berwasiat kepada kita laku umatnya menjelang wafat Nabi, as-sholah ummati as-sholah, perbaiki sholat kita. Maka para solihin, orang dahulu, baik itu habaib kiai, nganjurkan kita untuk sholat, banyak-banyak ibadah sholat. Dulu ya termasuk almarhum Al-Habib Umar bin Syahab, mencem-mencem wong datang. Kalau beliau duduk di sini dari sore sampai ke dalu, dari sore sampai ke dalu, cerita macam-macam wong yang datang, minta doa inilah, panglaris lah, segala macam. Kadang beliau diunjuk salawat. Dahulu itulah kiai-kiai dulu minta macam-macam, ada minta jodoh, ada minta punya anak, diunjuk salawat, diunjuk zikir yang mudah, tapi diongkon baca habis sholat. Nah baca 3 kali habis diongkonnya sholat gitu tuh. Ini sholat tidak, sholat jauh, nak kepengen banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita perbaiki sholat, maka kehidupan kita akan bagus. Tinggal kualitas sholatnya kita model mana. Berarti tadi doa iftitah, paham enggak doa iftitah kita? Itu kalau kita misalnya baca kitab Ihya, alangkah jauhnya kita. Kualitas sholatnya kita ini, kita sudah merasa cukup, alhamdulillah, tahu syarat dan rukun sholat, alhamdulillah, memang bersyukur kita. Yang hadir majelis taklim tahu syarat dan rukun sholat, bersyukur.
Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala banyak, sekian banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tapi tidak tahu dia yang mana syarat dan mana rukunnya. Tapi kan kita hadir majlis taklim tahu syarat rukun salat tapi tingkatkan kualitasnya. Kita pada saat baca dikatakan Imam Ghazali pada saat kita membaca wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard, aku arahkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Pada saat itu kita lalai, maka dikatakan kita itu adalah pendusta. Kita solat kita berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, kalau kita tidak pacak sama sekali sepanjang solat kita, pada saat kalimat itu kita ingat kepada Allah, jangan ingat yang lainnya. Ingat yang lain kita ngomong mengarahkan kepada Allah, tapi justru nafsu kita kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan, tingkatkan kualitas dari doa kita, surat Al-Fatihah. Yang kita banyak lalai yang lainnya. Kita tahan berjam-jam, kita duduk berkelakar tahan, tapi untuk memperbaiki tadi doa yang kita buka HP. Tapi buka HP juga jengok, tak paham doa kita. Aduh kalau di sini, tidak payah-payah gitu. Nak balik ke rumah, nak buka buku, kunci ibadah, buka, tidak perlu lagi. Dulu ada buku kunci ibadahnya adalah untuk orang awam bagus. Tapi di sini di HP ada galau. Tidak paham aku doa kita, buka HP tinggal. Artinya baca. Ini dia artinya. Bertambah sudah keberkatan. Bertambah barokah itu namanya. Ini kita diamkan diri kita, tidak tahu sudah tidak tahu juga. Sudah Al-Fatihah dibaca, jingok artinya jadilah. Surat-surat yang dibaca. Besok, subuh besok. Baca surat apa kalau misalnya? Imam sholat. Besok subuh hari Selasa. Surat apa dibaca imam? Yang biasa, yang dijadwal itu. Surat apa? Al-Fajr dengan Al-Balad. Kan tahu tidak-tidaknya. Wah, ini imam sholat kan biasa surat itu baca. Malam ini usahakan baca. Tahu artinya jadilah. Wal fajri wal ashr dibaca. Artinya jadilah. Enggak usah nak tafsir inian. Jadi ketika pada saat imam membaca, kita paham artinya, itu baru dinamakan barokah. Bertambah baik. Kalau model-model inilah surat sering dibaca masih tidak tahu, membiarkan diri kita pada saat kita tidak tahu, mana nak dinamakan barokah. Kita minta barokah tapi tidak berusaha mencari keberkatan, bertambah baik. Jadi ada setidaknya ada tambahan. Itu baru dinamakan orang yang fokus dalam sholatnya itu. Sebab syaitan dikatakan dalam sholat itu. Jadi kalau orang tidak paham sudah itu dimain-mainkan syaitan dalam sholatnya. Orang tidak paham tentang bacaan sholat, maka syaitan diantara dikatakan Imam Ghazali min makaidi syaitan, daripada tipu daya syaitan. Syaitan menyebutkan hal-hal yang baik, hal-hal akhirat ketika dalam sholat, memalingkan daripada fokus dalam sholat. Imam membaca surah Al-Fajr, makmum tadi mikir yang lain. Itu ada tipu daya syaitan. Sholat isya tadi kita sholat isya, sholat takbir isya, kata syaitan kaget majelis Dalail Khairat di 14 dulu. Mikir kan masjid baik, memang majelis baik, tapi kita sholat pada saat sudah dilalaikan syaitan, ditipu syaitan gitu. Pikiran kita untuk sholat mikir tempat lain, mikir yang baik itu bukan tidak baik. Syaitan tahu, ngerti dia, tapi kita sudah ditipu oleh syaitan. Sholat kita ngilang. Ingatnya takbiratul ihram dengan salam selesai. Diingatkan apa? Diingatkan majelis. Baik majelis itu, tapi kita lalai dalam sholat. Ini yang harus kita perhatikan, berusaha untuk kita mencari keberkatan modelnya itu. Tidak pacak tambah banyak, setidak-tidaknya kualitasnya dibagusi. Kalau sahabat Nabi SAW mereka, di antara mereka tidak banyak-banyak ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah amalannya apa? Beliau amalannya dipesan oleh Nabi SAW dan tidak pernah beliau tinggalkan. Puasa 3 hari tiap bulan, tidak tiap hari puasa. 3 hari tiap bulan. Sholat witir, sholat duha. Yang beliau dipesan ke Nabi dan tidak pernah beliau tinggalkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita ngomong dikit,
Tapi kualitasnya beda dengan kita. Kualitasnya kalau puasa memang puasa nian. Sholat witir, sholat dua memang sholat nian. Kalau kita sholat kita, yang penting benar ini sholat kita. Makanya seorang tabi'in mereka mengakui tidak akan mampu untuk nyampe kualitas seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mampu mereka. Ini sahabat sudah levelnya dikatakan tidak baca. Keyakinan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan tabi'in. Maka tabi'in apa yang dilakukan? Memperbanyak. Kualitasnya tidak baca bagus seperti sahabat, tapi perbanyak. Makanya tabi'in kita kenal banyak sholat, banyak ibadah. Yang puasanya ada tiap hari, ada puasa 3 bulan betul-betul berbanyak. Rajab, Syaban, Ramadan, sholatnya malamnya ada yang 1000 rakaat, memperbanyak. Karena mereka sadar kualitas ibadah mereka tidak seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita tanya kita memang kualitasnya bagus dah, banyak dah, sudah sedikit bogok pula. Apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi kesuksesan kita, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman wajada fi sahifati istighfaron kasiro. Kita ngembek yang itu baik, ngembek banyak istighfar. Diawali dengan apa? I'tiraf, mengaku kita ni sedikit amal, mengaku kita tidak kata apa-apa, mengaku kita ni banyak dosa. Dia baca gitu istighfar banyak, berlomba-lomba dengan istighfar jadilah kita, perbanyak istighfar jadilah, termasuk sukses juga kita. Dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah kita sedikit ibadah banyak dosa tak galak istighfar, ini sudah jauh nian kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bulan Rajab masih ada. Nah, perbaiki diri kita, usahakan diri kita ni sadari bahwa kita ni salah, perbaiki sedikit demi sedikit sholatnya kita, dan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hajat guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan hajat guru-guru kita, panjatan doa mereka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajat mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan kesehatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan ikatan kita dengan guru kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terputus sampai di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana bi Rajab Sya'ban wa balina Ramadan wa ila siyamul qiyam wal qiraatul Qur'an wa hafadna minadz dzunubi wal atham warzuqna khusnul hitam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bin Syifa khususan Muhammad Hadi bin Sami Al-Kaf anallah yashfi shifaan ajilan la yabsa wa la alama ila hadrat Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Sudah selesai terakhir makan. Kita baca doa makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza benar, amin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa rahimakumullah. Sedikit pengumuman, Pak, insyaallah majelis Dalailul Khairat bulan depan akan diadakan tanggal 27 akhir bulan ya, 27 Februari. Sekalian penutupan menyambut bulan Ramadan, kemudian digabungkan dengan ikhtitam daripada Isra Mi'raj daripada alumni Rubat Al-Muhibbin. Jadi langsung digabungkan dengan ikhtitamnya. Lokasinya di Bengkel Tiara Persada di Lemabang Cianjur 2. Insyaallah tanggal 27 sekalian ikhtitam daripada Isra Mi'raj yang dipelopori oleh alumni Rubat Al-Muhibbin. Tanggal 27 Februari. Tolong salin sampai. Terima kasih kalau-galanya, lebih kurangnya kita mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita baca salawat Busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a